Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari hamda YouTube ko'ruvchilari. Bugun 6-noyabr sanasi 2025-yil. Qoraqalpog'iston Respublikasi Qalqabat qalasining mol bozorining mollarining baholarini bir qator aylanib tushirib o'tdik. Qo'ldan kelgancha video unasa birdan like bosamiz, unamasa fikrlaringizni kommentariy yozib qoldiramiz. Azizlar, sotiladigan joy, mashin, magazin, boshqa da imoratlarimiz bo'lsa, YouTube, Instagram tarmoqlari orqali reklama ishlab beramiz. Reklama uchun telefon nomer 87 kodimen 625 1991 nomerini qo'ng'iroq baylanib reklamalarni ishlatsangiz bo'ladi. Hamda bugun 6-noyabr sanasi Klasslash Jo'ram Aybek hamda Absaytning tug'ilgan kunlari qutlug' bo'lsin, umr yo'ldan uzoq bo'lsin, ota-onalaringizning oldida omon yuring deb tushuntirgan qutlab qolamiz sizlar. Al bo'lay bo'lsa bugungi videoni boshlaymiz sizlar. Al Amirхан ajaga to'ylar o'yin bo'lsin deymiz. Yoshlar baxtli bo'lsin deymiz. Do'stlar, Shimbayдағы Lider Group natijali fotolog firmasida tek qana natijali fotologimiz usunday bannerlarda da ishlatsangiz bo'ladi. Yaxshi kunlaringizga usunday banner hamda uyingizga natijali fotolog ishlataman desangiz, Lider Groupga baylana berasizlar. Kanalning atidan kelsangiz, albatta chegirmalar bo'ladi. Saat 8:46 o'tdi. Başlayımız al. Assalomu alaykum ağalar. Al sabahınız bereket. Sağ So'rayapti? So'rab oldim. Qancha so'rayapti saqin? 18300. 18300 mi? Bu nechi bo'lsa ekan ağa? Birinchi. Birinchi basbaqmi? 18300 so'mga. So'rayapti. Basbaq ne ekan bu? Basbaq qashar basbaqmi? Qashar basbaq, ikkinchi bo'lasiz. Ha, ikkinchi buzovmi? Ikkinchi buzov deydi. Basbaq qashar deydi men. Bir oylikning shamasida. Adam sürmedi mi? Endi ko'rdi. 18300 so'm so'ralibdi. Bu hozir vaqtda necha litr sut turibdi aka? Kuniga sirqib sog'ib olsang 5 litrda, emshig'in qaldirsang 4 litr. Ikkinchi bo'lasi, ana basbaq 1 oy bo'layin deb. Bir oyga shamasini. Men ham tushiraman. Men qashqarmay ekanman. Rahmet ağa, sog' bo'ling. Topgan topsangiz shughulni ham bereket bo'lsin ağalar. Albatsangiz o'rnab uzoq bo'lsin. Bermayadi. 18300 so'm so'ralyapti. Hozir vaqtda. Qo'rqma, qalb ko'rsin ağzınız. Sog' bo'ling. Shunday ağalarimiz sog' bo'lsin. Topgan topsan shughulni bo'lsin. Masalimiz so'ralyapti. Assalomu alaykum ağalar. Assalomu alaykum. Al savdoningiz bereket. Al so'rayapsiz ağalar. Yo'q, satayin deyapti. Qancha so'raldi? 18 ming o'tib so'rayapti. 18 ming o'tib so'raldi. Ağa bu nechinchi basbaq? Shu basbog'i. Uchinchi buzovi. Tanagay basbog'. Basbaq tanagi. Basbaq 4-5 oylik bor qo'ya. Ha, 4 oylik bo'lgan. Ha, 4 oylik buzov. Bu nechinchi basbaq? Uchinchi buzov ya? Ha. Hozir vaqtda necha litr sut turibdi bu? 4-5 litr suti bor-ku. Ha, 4-5 litr suti bor kuniga. Ha, bularni savdosini bersin ağa. Amin. Masalimiz so'ralibdi. Assalomu alaykum ağalar. Al savdoningiz bereket. So'radingizmi? 18200 so'ralyapti. Ağa bu nechi basbaq ekan? 4-chi buzovi. Endi ko'rdingizlar. Kuniga necha litr sut bor ekan ağa? Buni bilmadim, endi ko'ryapsiz. Endimi? 4-chi buzovi deydi. Ko'rmani ko'rdingizlar. Allah'ım so'rayapti. Qaysi so'raldi? Nima so'rayapti? Assalomu alaykum. Al savdoningiz bereket. Al qanchaga so'rayapti? 20500 mingga. 20500 so'rayapti. Endi ko'rdingizlar. Bir şey oldu. Qaytdim. Qanchadan qaytdi? Qanchadan qaytdi? 7 million qaytdimi? Qancha olsa qo'ya? 7 million qaytdi. 7 milyondan qaytdi deydi.
Бастық бір айдан өткен ғой, иә? Бастық танеги бастық бір айдан өткен. 8 литр күніге су. Күніге 8 литр ма? Күніге 8 литр дейді. Ағаларымыз қызғын сауда істеп жатыр мына жақта. Бұларда саудаларыңызға берекет ағалар. Күніге 8 литр дейді. Болмас, жаман емес. Соны қанша сұрал деген. Ассалаумағалейкум. Ал саудаға берейік аға. Не айтты саға? 16 мың сом. Сұрал бат па? 16 мың сом сұрал бат. Бастағы қанша рұсым ба? Танеги ма? Жақын ұзылып той, Бірәтті оң бүлік бастақ. Бастағы танеги бастақ. Аға бұл неге бастақ екен? 5-ші бастық. 5-ші біз олы. Енді көрдіңіздер. Олағы саудасын берсін деп жолымыз тауым етеміз. Оңа? Өтпей тұрмын еке, тұрыппын. Давай. Болады. Базардың берсін аға. Меті де бар екен, бірақ бұның кейесі жоқ екен. Ассалаумағалейкум ағалар. Қысқа болсын деп отқанмын ғой. Қалайсыз ағалар? Ал саудаңызға берекет, бүгінгі күн берекетлі болсын. Ал не айттық аға? Қайсыға? Бер жанасына? 12 сом. 12 мыңнан. Ар жанасына? 15 сом айтады. 15 мыңнан айтылды. Бұлар базар қаншадан сұралды? 11 аңға сұрады қасқан. Қасқаны 11 мыңнан 500-ге. Ар жанасына? Ана 13-800-ге сұрады. 13-нен 800-ге. Бұлар буаз ба қысыр ма аға? Қысыр ғой, етке ғой. Екеуі де қысыр, иә? Бұларды саудаларыңызға берекет ағалар. Қалғалпыда суық. Бүгін күн суық. Тақырда қар жауы бар. Қалғалпыда свет жағып берсе екен қараңғыда. Қазақстан айды азында. Қазақстанға сәлем. Серік деген жора бар, Қалбай деген жора бар. Сәлем айтып, Болбай деген бар. Тоңып атып сіздерді айт. Жіберсін бізде куртка. Ағамыздың жораларына сәлем жоллап атыпты. Ал сәлем кетіп барып құда қалайсың. Болады. Тапқын табыстаңыз шығымды һәм берекет болсын ағалар. Лайк басып қойыңдар деп ағалар. Ассалаумағалейкум аға. Ал саудаға берекет аға. Ал не айттық аға? 10 сом. 10 мыңнан сом айтылды. Базар қанша бағалады бұны? 9-ға сұрап 9 мыңнан сом сұралды ма? Тоқтатайын, мен шопаннан айдап. 9 мыңнан сом сұралды. Болады базардың берсін аға. Аға не айттық? Ассалаумағалейкум. Қаншадан қайтты? 7 мыңнан қайтты ма? Қанша рұқсат қой, 7 мыңнан сом сұралған берілмеге қайтып жатыпты. Қата қойсын ба? Қайсысын сұралса қалар, ассалаумағалейкум. Анақта. Анақта ма? Бұл қанша сұралды жа? Сұралған жоқ, 9-ға сұралған. 9-ға? Ассалаумағалейкум. Ал саудаңызға берекет. Не айттық? 6 миллион 300 сом сұралтыпты. Бір жасар бар ғой, иә? Бір жасар шамасында. Қашар баспақ. Бойы 1 метр шамасында. Болады, саудаңызға берекет. Қайсы сұралды? Қайсы салынды? Қайсы салынды жа? Екеуде алынды ма? Алынды. Қаншадан алынды? 6600 алынды ма? 6600 алынды екеуде. Әрқайсысы 6600 сомнан. Бір жасар. Жемсе сәлем жолдасам бола ма? Болады аға. Үйде отыр. 6600-ден. Арзан ба қымбат ба? Екеуде қашар баспақ. Мына баспаққа не айттық? Ассалаумағалейкум. Не айттық жа? Қанша сұрал бар? 7 миллион деп. 7 миллионға сұрал бар ба? 7 миллион сұрал бар дейді. Мына баспаққа не айттық? Не айттық? 10 миллион сом айтылды, базар қанша бағалады?
7000 сом бақыланды ма? Қашар ұстап қоя? 7000 сомға. Ассалаумағалейкум ағалар. Ал саудасы қайбірек сұрап қойға? Қанша сұрап отырсыз? 9000 сомға ма? 9000 сомға. Сұрап бар. Ассалаумағалейкум. Ал саудаға берекет. Не айттық? 10 миллион сом айтылып жатырыпты. Базар қанша бағалап жатыр? Елі сұрамады ма? 10 миллион сом айтылып сұрамады дейді. Ассалаумағалейкум. 200 сом қанша сұрап жатыр аға? 10 миллион сомға сұрап жатыр ма? Бәжеге, жата бермеу, базарға шық. Алик тақта, Алик, Сауда қызғын болып жатыр дейсің. Сауда қырғын болып жатыр. 10 миллион сомға сұрап жатыр дейді. Ассалаумағалейкум. Ал саудаға берекет. Не айттық басталарға? 9 миллионнан айтылды. Базар қаншадан сұралды бұлар? 7 миллион сұралды ма? Бір жаса бар ғой бұлар, иә? Бір жаса бар ғой, иә? Бір жаса шамасында 7 миллион сұралып жатқан қашар ұстақлар. Бұларды саудасын берсін аға. Ассалаумағалейкум. Не айттың аға? 10 миллион айтылды. Базар қанша бағалады? Базар 72 сұрап. 7200 сұралды ма? Бұлар саудасын берсін. 7200 дейді. Ya қанша сұралыпты? Қанша сұралды? 7-ге? 7 миллион сомға. Ассалаумағалейкум. Ал саудаға берекет аға. Ал не айттық? 10 сом айттық біз. 10 миллион сом айтылды. Базар қанша бақалады бұны? 7300-ге бақалады, иә? Бір жастан өткен ғой, иә? Өткенде білмеймін. Бойы 1 метрден зиятлау. Етібай 75-лар. Жемде тұрған ма? Жемде тұрған ба? Неше жемден аға бұл? 2 ай жемде тұрды ма? 4-5 ай жемде тұрды. Бұлар саудасын берсін аға. Алды ма екен? Алды ма? Ау, яқшы жібер, бізбен кет. Қанша қалды бұны? 72? 7200-ге алып тұтын қашар ұстаған. Неше болды бақпа? 71,5. 20 сом қой. 71,5 болды ма? Қанша қалды гіне? Алынған жоқ па? Şuraya sadaqa bereket. Assalamualaikum ağalar. Al sadaqa bereket. Sizga mi aja? Naqdayız. Ya siz so'ratmang. Ne aytdik? 15 ming so'm aytilib baza qancha bo'lyapti? 13 mi? 13 ming so'm so'raldimi? Приемишlar bormi bu? 9 aylık pa? 9 aylık deydi. Bular sadaсын bersin al. 13 ming so'm so'ralgan ekan. Boy 1 metrden ziyatlab. 9 aylık deb aytib oladi. So'ralib o'tdi? Assalomu alaykum. Ne ettik? Ne ettik? Melis. Bile sorulmaz mı? Sunu ağaylarına selam ait. Assalomu alaykum. Ne ettik? Yisat aydı vatanda. Yisat aytpetmen mal bulamın. Assalomu alaykum. Ne ettik ağa? 13 ming so'm aytildi. Baza qancha baholadi? 12 ming o'tib turaldi. 16
Barmagan? Qaydan ko'raman desang. Assalomu Al savdoga beraylik ağa. Al ne aytding ağa? 12 so'm. 12 ming so'm aytib, bozor qancha baholadi? 11 11 ming 200 mi? Bular savdosini bersin. Abi. Savdo bo'ldi. Assalomu alaykum. Al savdoni beraylik ağalar. Al ne aytdingiz? 18 aytdik. 18 ming so'm aytildi. Bozor qancha baholadi? 14 jarmi. 14 ming 500 ga. Bu necha oylik boz ekan? 6 oylik boz. 6 oylik bozmi? 14 yarımga so'raldi. Bir tug'di, ikkinchi bolasi. Xudoga endi tug'sa, ikkinchi tug'sa tug'adi. Bular savdongizga barakat. 14 ming. Salom hammaga. Bular savdolaringizga barakat. Assalomu alaykum. Sizgami aka? Sizgami? Assalomu alaykum. Al savdoga barakat. Ne aytding ağa? Yesi yo'q pa? Siz ham yesini kutib turibsizmi? Bular bozorni bersin. Yesini kutib turmiz deydi. Assalomu alaykum, sizgami? Yo'q. Qancha so'raldi ekan, xabaringiz bormi? 15 ga olindimi? Buni tanaga keyin 15 ming so'm olamiz deydi. Assalomu alaykum. Al savdoga berakat. Biraz qolay o'zingiz. Al ne aytdik? 15 so'm aytaman. 15 ming so'm aytildi. Bozor qancha baholadi? 12 ming 300. 12 ming 300 ga mi? Bu yig'ja to'lg'anmi? 1,5 ming so'mdan deyga. Bo'ladi, bozorni bersin. 1,5 ming so'm deydi. Onların iyileri yok bana. Assalomu alaykum, sizgami? Sizgami? Qancha so'raldi? 14 millionga so'raldimi? 14 million so'mga so'raldi. Nima qancha so'raldi ekan, xabar bormi? Buning ishi yo'q, ya. Bular savdosini bersin. Tanavozada. Nasıl sizgimi aja? Aja? Sizgimi? Assalomu alaykum. Qancha so'raldi ekan, xabaringiz bormi? Bak qancha qalding ne? Yesi yo'q. Qo'ldan kelgancha baholarni bugun hareket etdik arkadaşlar. Bugun bozorda savdo qalay bo'lib fikrlansa, kommentar yozib qoldirasizlar. Assalomu alaykum. Aytdi ağa. 8 ming so'm aytilib, bozor qancha baholar? Bir it so'ragan yo'q. Yili so'ralgan yo'q-ku? Savdo yo'q-ku? Savdo yo'q. Savdo yo'q deydi. 8 ming so'm aytildi. Aldingmi o'g'il? Ha? Qanchadan qaytdi? Qaytmadim. Qanchadan qaytdi? 7 shamanasi bermay qoldim. 7 millionga chamasi so'raldi, berilmadi. Bo'ladi. Bozorni bersin ağa. 7 ming so'mga chamasi so'raldi deydi. Qo'yish baholarni ko'rib ketamiz. Assalomu alaykum. Savdoga ne aytdingmi qaraqa? 2 ming so'm aytilib, bozor qancha baholadimi? Bozor qancha baholadi? 1,5 mi? Bular savdosini bersin. Assalomu alaykum. Al savdoga beraylik ağa. Al ne aytding ağa? Va yeyishga semiz. 24 balg'an. 24 ga. 2 ming 200 so'raladi pa. Nima? Tiki. 1,200 so'raldi. Teki ajandasi 24 ga chamasida 2 ming 200 so'ralgan ekan.
Үйде бар ма осындай сойысылық ешілер бар болса ешілер бар, сойып той береміз. мерекелерге номер қалдырып кетейік. 97'ten 97 кодыменен 353 88 90. 88-90 нөміріне қоңырау етіп байланыс осындай той мерекелерге, шашуларға, Қарамал бәрін сойып береміз. осындай сойысылық шаттегі қарамал болса да табылады. Сойып беру қызметлері бар. Ал бұлар саудасын берсін. Сойысылыққа, той мерекелерге, шашуларға осындай сойысылық қой ешке һәмде үлкен малlardan да табылады дейді. Олар саудаға берейік аға. Ассалаумағалейкум. Ал саудаға берейік аға. Ал не айттық? Қайсысы? Аға қанша? Аға 2 ай айтты. 2 мың сом айтылып. Базар қанша сұралды соны? 1.500 ме? Қарасы не? Мынау серке. Серке. Қанша сұралды? 15 жарым. 1.550 сом сұралды ма? Мынау туша не? Серке бұл. Серке ма? 1 миллион сұрады. 1 миллионға сұралды ба? Бұларды саудасын берсін ал. Ақ қанша сұралды ба солмай? Soyadın adamı bana sizin öldürmüş çıkar abi. 1.300 сұралды ба? Бұларды базарын берсін. Ұлақ не? Туша ма? Серке ме? Білетті ма? Бұларды саудасын берсін аға. Ассалаумағалейкум. Ал саудаға берген. Қанша сұралды ба? 2 миллионға сұралды ма? Серке ме бұл? Ешкі. 2 миллион сом ба. Аржандасы қанша сұралды енді? Қанша? 1 миллион сом ма? Теке ғой, Бұлат базарын берді. Берсең бер, үйде тұр. Ассалаумағалейкум ағалар. Ал саудаңызға берекет. Ал не айтты аға? Аны? Бұлақты ешкіге. Бағанағы 2 миллион алған бұл. Мына Доллар. Бұлақты еш түскен екен міне. 12, мына 802 миллион болды ма? 2 миллион болды. Енді Қанша сұралады қазір? Білдірем. Аға қанша сұралады? 2 Білдірем. миллион 480-ге бердік қой. 250 алды. Аға қанша сұралады? 250 ме? 200 ғой. 250. Қанша сұралады? 1,5 ма? 1.500 сұралады ба? Нау? Бұлаты базарын берсін. Бұлақты еш түскен қалқалатын базарына. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Ал саудаға берейік аға. Ал серке, біреу серке, біреу теке ме? Екеуі де теке ме? Я біреу серке. Ал теке қанша сұрап жатыр? Бежандасы теке ғой, 1 миллион 900 сұрап бермейді. Қаншаға? 1 миллион 900. 1 миллион 900-ға. Аржанда серкен не? Олам сондай. 1 миллион 900-дан сұралды, берілмеді. Бұлады базарын берсін аға. Ассалаумағалейкум. Ал саудаңызға берекет. Қанша сұралды? Қанша сұралды? 1 миллион 700-ге сұрады. 1 миллион 700-ге ма? Бұл серке ме, теке ме? Серке. Серке 1 миллион 700-ге сұралды. Берілмеді. Бұлады базарын берсін ал. Қойлардан да көрсетіп кетеміз. Қошқар қанша сұралды жа? Қошқар қанша сұралды? 2,5? 2.500-ге. 2,5. Қозылар не? Бұлар 3 миллионда отыр. 3 миллион айтып тұрсыз ба? Қозылар 3 миллион. Ассалаумағалейкум аға. Сізге ме аға? Қанша сұралды деген хабарыңыз бар ма? Ассалаумағалейкум ағалар. Ал саудаңызға берекет. Сұрап отырсыз аға? Қанша сұралды? 2 миллион 500 сұралды. Қой қолды, иә? 2 миллион 500 сұралды дейді. Ассалаумағалейкум ағалар. Ал саудаға берекет. Не айтты аға? 2 сомнан айтам. 2 миллионнан айтылды. Базар қаншадан бақылады бұлар? 1,5-нан сұрап. 1 миллион 500 сұрап алыпты. Қошқар қозылар. Қой не? Қойма бұл? Қой ала. Базар қанша сұралды? Ол 2 сұрап. 2 миллион сом сұралды. Бұларды базар берсін аға. Яқта қызғын сауда болады ба? Көріп кетейік. Ассалаумағалейкум ағалар. Ал саудаға берекет. Сұрасыз ба? Сіз сұрап тұрмын жоға? 3 миллионға берeceğim. 3 миллион сом қошқар ма бұл, ja? Ya. Нашар қой ма? Есінен түсіп. Нашар қой. 3 миллион сом сұралып жатырыпты. Артама. 3 миллион сомға қалай кетті?
Assalamualaikum. Al sodağınız kabul et. Al mınalar qanchadan so'ralib otqan endi? Suravatda hechkim yo'q aytdim, aytdim suravat. Mına qanchadan so'raldi? Qaysi? 2 so'ra, 2 million 100 ga. 2 million 2 million 100 dan so'ralib otqa. Qanday qilyapti? Qara. 2 million 2 million 100 dan so'raldi deydi. Assalamualaikum. Al sadaqa beret ağa. Qo'zlagan net ağa? 18'den sonra tuttu. 1.8 dan so'raldi pa? Bana 3'e sonra. No 3 millionga so'raldi. Bo'ladi, bozorni bezna ağa. Nosi 1.8 dan so'raldi dedi. Assalamualaikum. Sadaqa beret ağa. Al net ishdi ağa. Eski 17. 1.700 dan. Bozor qanchaga baqiladi? Suravatda 14 15. 1.400 1.500 dan so'raldi. Bulat sadaсын bezin ağa. Aldım bunu da. Assalamualaikum. Sadaqa beret. Qancha so'ralib otibdi? 16-30'ga ala qo'yib o'tirman. 1.600 qo'ymay. Qaysisan o? Lag'i menen. Alag'i men ba. Buna 2 qo'ya. Arzonchilik bo'lib 1.630 ming so'm bor. Alag'i Qashaq bor. lag'im. Al degan malda qayri bor. Bulat sadalarni bereket. Albasan shu o'tlar uzoq bo'lsin. 16 deb. Siz 16 siz 16 30 deb o'tirsiz. Endi ikkining o'rtasini bo'lganda qalay bo'ladi? Sizga Olmaydi dim. 16 yarım debem 30 qilib ala qo'yapsiz. siz 16 yarim Bo'lsib deb bo'ldi, berdingiz. bo'lsa 5 ming so'mda qayri plan bor meni. Bo'linетін yeri bo'linib bo'ldi desang ya. Bulat al sadalarni bereket. Aralaman bo'ldik-da. Assalomu alaykum. Al sadaqa bereket. Ne ayttiracak qaraga? Qarayış. 2 so'm. 2 ming so'm aytılib bazar qancha? Lag'i bormi? Lag'da bor mana. Ko'k lag'mi? Bazar qanchaga so'rasizlar? 18. 1.800 so'raldimi? Lag'men. Lag'i tekimi buni? Нашар lag ya. Bo'ladi. Bazarni bersin ağa. Ne aq? Onu soragan. Ile so'ralmadimi? Sodasini bersin. Assalomu alaykum. Al sadaqa bereket ağa. Al qaysi so'ralib otibdi? Ile so'ralib atgan yo'q deb aytib turmiz yegidan deb. 2 million aytılib otibdi, biroq ile so'ralmadi. Bular sodani bereket. Assalomu alaykum. Al sadaqa bereket. Sizmi? Qancha so'rayapsiz? So'raladi. Buna 1,5 chiqdi. 1.500 so'raldi. Eshik bo'ldi ya. 13 ga chiqdi. Eshki qo'y. 1.300 so'raldi. Ovala ol pul. Qancha so'raladin o? 700 ga so'ra. 700 ming so'mmi? Shunday bo'lmay yetib oling, ne ko'rsatdingiz? Bo'ladi. Sog'lig'ingizga bereket. Semiz tujalar var mı? Assalomu alaykum. Al sog'lig'ingizga bereket. Qanchadan so'raladingiz bular? Tuşalar 800'den. 800 ming so'raldi-da. Ya 750'den sonra badık. Ulardan 800'den. 750 ming so'raldi. Bularning yeri 800 ming so'mdan. Bular Semiz. Bo'ladi. Savdosini bersin ağa. Al sadaqa bereket. Ne aytding? 2 so'm aytaman. 2 million aytılib otibdi, bazar qanchadan so'raladi? Shu 4 million so'm so'ralibdi. 1.333 ming so'mdan. Bo'ladi. Savdosini bersin al. Shu 4 million so'mga so'ralibdi. Assalomu alaykum. Ne işlerin üstünü so'ralibdi? 1.600 1.700 so'ralibdi. 2 million aytılibdi. So'ralibdi ne ishdi? Ay soramayapti. Assalomu alaykum. So'ralmadimi? Bular bozorni bersin ağa. Ona da soragan. Azan so'raydi azan. Qanchadan so'raldi? Ona da soragan. Milyondan so'radi. 1 milliondan mı? Bozorga 1 milyon 300'dün zatı. 1 milliondan so'raldi. Azan bir bak ne işi 1 milyon 100 bin veririm. 1 million 100 bo'lsa mı? Azan. Bo'ladi. Savdongga bereket ağa.
Mına tuşalar qanchadan so'raldi? Assalomu alaykum. 8 deydi, 6 deydi. 600 mingdan da tekin 600 ming so'radi. Ha, endi nacharroq bor. 800 mingdan 600 ming so'rayotgan vaqtlarimiz. Ko'pransa bozorda bir qator aylanib turib o'tdik. Qaytuma ne? Qaytuma? Alışı yok. Bugün alış yok. Qaytib var. Qaytgan bo'lda qayerga bo'lib olib qaytib qo'yadi. Bo'ladi. Bugun bo'lmasa kelesi bozor bo'ladi. Ayın 8'de bu 8'de. 800 ming so'raldilar. 21600 so'raldi. Bo'ladi. Savdasini bersin. 7-8 yil go'sh bor-ku har qaysisiga. 7-8 yil go'sh bor-ku har qaysisiga. Polniy. Bo'ladi. Al bir davomida xato kemchilik ketgan bo'lsa, kechirim so'rab qolamiz, aydilar. Diqqatlaringiz uchun rahmat. Xo'sh, sog' salomat bo'ling. Amalda ko'rishguncha deb qolamiz. Alno qancha qoldi? 13.60. Assalomu 1.360 so'm oldingizmi? Serkeme bu? Echki. Echki 1.360 so'mga. Assalomu alaykum. Al ne bo'ldi ana? Qanchadan qaytdi? Qanchadan qaytdi? 77. 77, 7700 dan qaytdi. Qaytdi. Bo'ladi. Yoksalar salam pazarım göremiz. Bo'ladi. Eskalagan bakma. Ava. Bol. Al ne bo'ldi? Ne bo'ldi? Qanchadan qaytdi aqa? 11 millionga so'radi. 11 milyon so'raldimi? 11 milyon so'raldi. Ne bo'ldi? Qanchadan qaytdi? 16dan. 1.600 so'raldi, berilmadi. Serga qo'ya? Bo'ladi. Ne bo'ldi aqa? Ne bo'ldi? Satılmadimi? Ne qancha? Bu da satılgan yo'q. Bugun savdo yo'qmi ne? Ne bo'ldi aqa? Qanchadan qaytdi? Qaytdim bu. Necha so'mga chiqdi? 78. 7200 so'raldi. Qaytib kelibdi. Bo'ladi. Qaytgan holda qayeri bor deydi.